lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam, naimbag nga orasyo. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo anaglingad itinagan nga Adonis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Naawi sakmet anang ipatulod iti kapadasak iti biag bareng kunak no makaibati met daytoy iti adal kadag iti padak anaayat adumdumngeg. Nang runa kadag iti kaskanyak asaan ama kontento iti maymaysa a babae. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mamati ka ngamin kanyak. Mabayagan na nagsina kami kini Grace, April. Di mat nagkasar kayo kini Grace. Wan, nagsina kami nga rodan. Pasensya kan Adonis. Ang umtyak kaya ti agbalin akabit. Kan maysa, amom mat a relihiyoso ti pamilya nagtaudak. Lapdandak lakit din umaamuan dati maipapankan ka. Di ka madalagan. Taas si kasuwa kung ti may papan iti annulment mi kini Grace. Sigurado nga iti mabiit, mawaswasan ti kalay sa amin. No kasta nga rod, urayan tapay ang mawaswas ti kalay sayo. Iti kasta, nawayata ang mga ramid iti kay kayat ta. Abay, di na ka ti ay-ayatan. Lumabalin, kaya't kukumangagdan natan, April. Anya? Alan April, patgang kumamutang tikid daw ko. Pang-asem. Nasapan sa unay day plano, Adonis. Isuntungod na ang titurong na. Isumagdan na ta ka din. Bayang, tapanunutak pa'y anaimbag ti maipapan iti day abanag. Jak ngamin kayat nga adan to pagbabawyak, intundum tang ti mauding aldaw. Ay, adalo man ti rabi ngam aging gaita. Jak pa'y laang maala ti turok ko. Ay, kasano nga taaya? Ay, ayatak ni Adonis. Hangam jak kayat mataguraan dak ti pamilyak. Sigurado ngamin nga agungat dan umaamuan dati maipapan kada kami kini Adonis. Ay, anya nga taaya ti rumbang aramidak. Sa di numanan tinagapom, Adonis. Apay nga itaka na ang asumangpat. Rabina. At day ta ka manan ako na Grace. Kasangsangpat ko lang. Ngam day ta manan ngiwat mo timang mangag. Putak ka manan na putak. Adda manan babae man niya. Napanlugak. Isa umabalin ka di. Di na kong sermonan. Ta ang mga non niya pa'y timaramid ko kain ka. Makitang tikas tang aramid mo. Talagang adda manan babaeng. Iso akasta ka. Oo. Nagado aparpartuatan. Di kag sa usaw iti kasta nawan mo't natalgad nga ebidensyam. Agdadata lang aruden asika tinakabasol. Ngum natangkan pa'y laang tulbud mo. Makaumakan at talaga, Adonis. No naumakan, di pumanaw kan dito'y balay. Anya? Saan ka ba't siguro atulang? Tapno di mo nang nagtimbagak. Unay kan, Adonis. No naumakan ko na. Nawayakan a pumanaw. Awan na sakit abakrang ko. Adonis? Anya ter aramidam ditoy? Anya kumapay ngay. Ay kat siyempre, umay ka pasyaran na. Di mat imbagak adi mo pa'y mabalinti umay ditoy. Sumangpat nga mininanang ko ita. Kadwa na ti kapsat ko. Ang mga numadanon da ka ditoy. Kailo ka nga rudan. Kaya't ka makita, iso nga'y mayak dito'y dagos mo. Anya? No bilang damasang patandak dito'y dagos mo, di iba kam asyak tinobeum. No saan ka laang kumaakasado, nabayagan nga inaramid ko dayta, Adonis. Amo mat, ti makagapo, no apay asaan ka pa'y amabalin nga iyam amo iti pamilya. Saan ka di? Uwan.
Isu apa nga asim, tasaan kumamat ang natangkan ti ulom. Makauray ka kumamat, Adonis. Agingat ka ano ay nga ron ti panaguray ko. Njak amo, basta iyang amo kanto. Ngam saan pa'y nga ita? Dumtang tulat ta siguro day taakan ito. No talaga nga ayatan na, makauray ka. Ay, sige. Gapo tayo ayatan ka. Orayag nga ron, no kaano ti panangyam among kanya kalag iti dadakkel mo, April. Nakapasyar ka Grace, balasang ka. Adon sa akin din napatag nga ibagam Talaga nga datatang. Di kay kuman kayat nga ikan iti panikot. Ngam talaga nga minakasapulak ti tulong iyo. Ay, kaslaam mo ka, nanya day tabalasang ka. Tata, Ni ka di manin Adonis. wan tatang. Anya manin ayatin naramid nakin ka, balasang ka. Kas iti sigot tatang. At damanan babae ti asawa. Kanayon ang marabian nga gawid. Saan lang nga dayta? Kurang pa yan tiyaw awat ng allowance mi nga gina. Ay, na yan day tao. Talagan sana ito lang nantikas diyang ugali na. Ay, Diyak makasarita iti nasayaan. Ngamin, tunggal kasarita. Agong itlaad akos. Kanayon anapod o ti ulo na. Kanawan pa yan oras na kada kami nga gina. ngala, bayam ta kasaritak to ta asawa minto nagawid dito'y balay-balasan ko. Agyaman nagtatang. Wala nyaman na balasan ko. Obligasyon mi anak-anak ti mang bagbaga itanak may. Malala, di ka nagsangay. Tani, nakaragkaro nga agungutak ita asawam. Nga pwede makikita ka langam ita. Awan mat siguron makunam. Ngamin, pinatgak mat ng tikid daw mo, Adonis. Awanin na talaga ti makunak pa eh. Awan no mas pingi ti ragsa ka marikriknak. Gapo tayo manugot ka matlangan na makitin na kanyak, April. Kasano, katdagulit kamat ngamin. Angam ti karim Well, hindi ka kadimadanaga. Tungpahala ka amin nakarikin ka. Di kan tupulo sa grigat iti danak, April. Kang runan ita amin, di kan to pagsangitan kan paldaangan. Bayta, ti kanayon mo alaglagipan. Namnamaak day ta, Adonis. Nasaya at magtanagawid ka dito'y balay, Adonis. Wen, nangyaga kita bastuyo kin ni tatang nana. Ay kat pagyamanan mi unay tadalagip da kami mat kinitatang mo anak ko. Siyempre mat anana. Ay wen, sa dino tayo ni tatang? Napan ijay bangkag. Amangan no intun madamdamapay day diyang agaway. Madama nga minti pa nagdalos na kadagiti mula na nga aba. Gusto ya. Wen, intun ano ti pa nagsublim ijay syudad. Depende na nang. Mabalin mo't nga inton malam. Uno saan, amangan inton bigat ton. Apay ka de. Urayang panitatang mo sa kanto agsubli ijay syudad. Adan sa kano ibagana kang ka. Anyangay ka no ti bagana nanang. Jak ambo basta tiinbilin na kat ibagak kano kang ka nga adan na patag apagsaritaan yaw. Oh, alaam da ito'y Adonis. Apit ito kwarta, April. Naimbagla ang nga inayon mo iti pagbayad mo iti abang ta. Ay na, saanan. Siya kung ti makamoy ta abang. Kastamot din ka rin iti masapsapol dito'y. Apay nga'y adi mo kaya't tumulungak iti abang kan gastos dito da gusta. Di mo't imbagakitin kin ka. Asyak ti makamoy ta amin. Nagkariat kin ka adi kan tupulos paldaangan kan pagsangitan. So abay ang mga ron, asyak ti makaamoy ti amin ang magastos. Ay na, naggasatak talaga ka, Adonis. Nagasgasatak pa'y kan ka, April. Sapay lang ko ma, tamad ang dadago si anak. Itigas ta, at adda na ragragsak ti buklan ta pamilya. Kumaa, ngamkas itinako-nakon,
Jak pa'y mabalin ti agsikog. Aging saan pa'y anaan-anay ti pan nakawaswas ti kalay sayo iti asawam. Di ka matanagan. Taumatanin ti pan nakaanal ti kasarmigin ni Grace. Sigurado nga iti sana mabayag. May kalay sakan tumutlaangan, April. Si kalangarudan ti kabit. Ngam si kang may tinatangsit. Basit na ang mat-apabor ti daw-dawatet kan ka. Ngam di mo pa'y mat-maipay. Awan bibiyang ko iti day taabana, Grace. Kan may sa, da kayo kini Adonis ti rumbang nga agsarita iti day ta. Saan asyak ti kasaritam? Di nakngarud kayat akasarita ti asawa. Isu asika ti kinasarita. Pangaasim tatulungan nak amang kumbinsikan ko na para iti abasto ti anak ni. Awan amok iti dayta kunak manan. Isu apa nga asim, tasardangan na kun ariribukan. April, awan madiagandat ko. Agpada ta ang babae. Isu ati amok kat maawatan na. Ulitak manen, Grace. Awan bibiyang kukan ka, kastamatan iti anak mo. Isu ano adda ka sa pulam, ni Adonis ti kasaritam. Naawatam? Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo. Agyaman ka, tas an pa'y alegal ti panagdinamik ni Adonis. Ngam iti ka nito ang mapasamak dayta. Pasensya kan. Ngam uray piso, awan ton apulos ti mabingay mo manipot ken kwa na. Apay ngay may ka dito'y ha? Di mo't nagsaritaan tan nga orayan no kaano ti panagawid ko? Awan iti saritaan ta nga umay ka dito opisina? Pangaasim, Adonis. Agawid ka kuman ije balay. Panunutam kumamit ti anak ta. Mano ayat ti ka sa pulam ha? Atoy. 5,000 amin dayta. Umanay mo't sigurong dayta nga abas tuyo iti makadomingo. Una yan, Adonis. Talaga ka di asaan kami anapatagkan ka, ha? Di ko nam ka di kat umdas latan ti kwarta nga itidad mo. Mamin ano ka di nga ibagakan ka at ipresensyam ti kasapulan mi. Ay na, adula amin dayta nga ibagbagam. Umanaw kanta ang mga lumakita na kabay ni April. Diyak kaya't asinaan na kabulaangin ka. Adonis. Di ka mananagan. Taagawid ak tumutlaang ijibalay. Alan, pumanaw kan ta ang mga lumasang putan na kapay ni April dito. Talagang sang awanan namnamang agbaliw pa'y ni Adonis. Madudugo na yan ti puso. Gapoy di kas tiya nga aramidan na. May samat na tiya nga April. Isa lang arudan ti kami. Ngam iso pa'y tinatangsin. Hanggang para makita. Numaanusan na tinaglawasak itidan na ni Adonis. Kabalak mat siguro nga isakat ti panagbiag mi nga gina. Agsapulak iti mabalin ko apangtan. Pagbabawiyam to da iti nga inaramid mo kada kami iti anak ta Adonis. Idigos mo to ti bukod mo ala. Gapo iti kinababaero. Nagpintas ka talaga, Mabel. Ay, sus! Nakainom ka ng Adonis. Talaga ka di, kasta kayo lalaki. Napintas amin ang makita yun. No, nabartag kayo. Sana na. Puno te bagbaga ka, Mabel. Talaga napintas ka. Pinaburno na nabayagan dahil ang marikrik na para kang ka. Mabaynak laang ang mangipudno. Oo, Mabel. Inuro-uray ko lang dito yung daway. Tika nito ang masulok ka. Tapos nung maipudno kang gatin na bayagang ilim-limad ko rin na. Di man adan asawa. Well, ngam nabayagan na nagsina kami iti asawa. Ginapudno na.
Umadan hindi pa nakawaswas di kasarmi. Agpaiso. Uwin ko naklang aruda. Mamati ka kaming kanyak. Okay. Ngayon mo ka dito, Marta. Sabi na ti papananta, Adonis. Mabantay di lagos ko. Saan mabanta ag hotel? Sana ka komportable. Naititagos mo ti papananta. Nasayasaya at salangan ang hotel ta, Adonis. Okay. Sige ti matumbal, Mabel. Anyat orasan, ngamawan pay laang ni Adonis. Sapay di nasungsungbatan nagiti awag kan text ko kenkwana. Ay, makabadanag matikas to eh. Ang mga no isunti dintang, luktak tiri daw. Pasensya ka na. No itala nga nagawid ako mahal. Kasangay kami ti may sakatrabaho. Lapan kami mo't iti bar, so naladaw ka nagawid. Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Di mo mat ngamin sungsung-batan dagiti awag kan text ko kan ka. Pasensya ka na talaga, mahal. Diyak mo tin, kinit-kita ngagpaiso ti cellphone ko. Saan ba ni? Sana na maulit. Ala, umunag ka, taing kaagdigos. Kalpasan na, sumarunukan to ije kusina. Taidasar kon ti pangrabyan ta. Uwan, mahal. Hi, Adonis. Good morning. Good morning to, Mabel. Sorry no, pinanawan ka. Diyak ko nakapagpakata. Naihimasmot nga rin turog mo. Okay lang, Adonis. Kaano ka ngayon umayag na ijay dagos ko? Apay akas manaklaat ka. Apay, di mo kadi kaya? Di mat ko nang nagdanatan. Saan magngiti diyak kayat? Medyo naklatak-lang. Kasla nagpartaklang kami nagiti pasamak. Apay, di mo kadi kaya nagdanatan? Siyempre, kayat ko matlagayang. Anya pa'y lang nga rin aramidam ngay. Umay kan ang ijay dagos ko. Kaya't kamutin ang makadan na. Iso nga agpanunot kan. Sakbay nga agbaliw ti desisyon ko, Adonis. Sige, Mabel. Maamuam inton malam ti desisyon ko. Okay, good. Sige ha. Mapana kon iti opisina. At kita tanto lang ang inton madamdama. Aggidan tanton nga glans. Libre ka. Bye! Bye, Mabel. Makadlawaksan ang Adonis. Masansan matan ti panagawid mo iti parbangon. Overtime, mahal. Kanayon kami overtime. Siguradwam lang, Adonis. Di nakluklukuan. Talaga mo ta saan? Di ka kamali, kunak lang arudan. Tanumaduktalak aluklukun na. Di mo amuti ka baalak nga ramidan. Tumal na ka man, April. Di nakbut-but nga nakasta. Tamangan matibab kupit ang iwat mo. Saan ka abut-but nga, Adonis? Ibagbagak lang ang tipod no. Iti ka nito ang maamuak nga adam milagro nga aramidam. Pagbabawyam anam amunak. Dayta titandaanam, Adonis. Among Adonis, mas dawak man kan ka. Anya kumati pakasidawam, Mabel. Adan samat ilimlimad mo kanya. Pagkunamot nga ilimlimod ko kanya. Kasano kat ka na yun nakapanawan ijay dagos ko. Sapay di ka agpakpakada no kwa. Masakit nga hindi ina. Awan mga sikasukin ko na idagsapa. Iso masapul ang masapa ka pumanaw ijay dagos mo. Tas sikaswak pa iti ina, sakbay asumrega kiti opisina. Anya nga tanong siya kung di umay ijay dagos mo. Itikas na,
amok magtandagi ti dadakkel mo. Anya? Oo, apay. Di nakadikayat ngayam amo kadakwada, Adonis. Ay ko, iamamukan to ka di. Nga masampay nga ita, di kagdanag. Dumteng tumadlang di takan ito. Okay, sikat ti makaamo, Adonis. Ayun gayam, kaya't kung arumor na ito rabi, intamangan itingiminaan a restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Deal? Okay, deal. Anya ti kaya't asawan da ito'y, Adonis? April, apay nga da ka dito'y. Anya ti kaya't asawan da ito'y, Adonis? Asino da ita a babae, ha? Hoy, padak akabit! Ha? Pangasim, April. Di ka kumamat ag iskandalo dito'y. Nakababae. Di naklapdan iti kayat kung aramidan, Adonis. Ha? Di mat imbagak idikan kan a pagbabawyam anam amuna? April, pangasim. Asino nga min aya da ita a babae, Adonis? Hoy, tapnoy bagakan ka, agpada tala ang akabit. Anya? Agpada ta a pinagayayaman day ta a lalaki. Kang runaan iti amin, agpada ta nga awan karbangan na kenkwana. Ngamin, at daanan iti asawa kan anak day ta a lalaki. Anya? Pudno ka iti bagbaga da iti a babae, ha? Adonis? Masigurado, nga inkarina mat kang kadagit inkarkarina kanya. Kas iti pan nakawaswas ti kasardang agasawa. Banag asaan gayam apudno. Anya? Gusto ni April. Saan na nasayat na kita'y bagbagam? Tumalnakan. Ayok ka! Anay ko. Inalilaw na klagayam. Ha? Titakan! Mabel! Mabel! Mabitlang! Ang subli ka dito'y! Mabel! Awanan ka itibain? Anay ko. Impanpanakal ka, Adonis. Kinalkalubak ti kinataom iti pamilya. Nagan-anusak ang nagururay ang matungpal dagiti karim kanya. Ngam anyan takastoy lang gayam ti isubad mo? April, Angam sana bale. Panagkunak kat saan pa'y mat anala daw ti amin. Ha? Pagyamanak ta itapaylaan na amwa akong tipudno nga ugalim. Jak tupulos tumulag iti asawam akakaasi amang kamkamat kan ka. Agsinatan, Adonis! Atoy, mangan kan Adonis anak ko, iti kasta makatumar kametan iti agas mo. Agyaman na. Awan anyaman na. Ala, mangan kan tapno ada pamiksam. Pasensya kayo nananang. Imbes sa siyak ti mga asikaso kada kayo. Saan? Nabaliktad mo din. Asino pa'y kumangay ti mga sikaso keng ka no saan ada kami kinitatang mo. Nanang. Kano pinanawan da kamitang dagiti nagbalin nga asawam. Ha? Iti kinaad-ado ti babae a kinadunam. Awan man laang pulos mo nagbayag keng ka. Pinanawan da ka mo amin. Wan nga ron, Nana. Dahito sigurong ti dosa. Kapukadag iti sana nasaya at nginararamid ko iti kalabas. Agbababawi akman, nga mamuk at jakon may sumli pa iti napalabas. Amin tayo kat agbidot. Amin atao kat agbasol. Ngam tunggal tao ang nagbasol, ada karbangan ng agbalbalew anak ko. Nanang, At kidaw ka iti pamakawan kadag iti nagbasulam, Adonis anak ko. Kang runaan iti amen, kini Apo Diyos. o nanang, kasabay lang umatag imbagak pa'y. Tapno masulitak nagiti nagkuranga kiti asawa kananak ko. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag.
iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ken ikanbiag. Ditoy laang programa tayo alagipti napalabas. Daytoy asurat ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Heidi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan iti Heidi. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin a padas ko may papan ken ayat. Padas ajak tupulos malipatan. Gapu kadagiti nasamit a balikas asaan la ang gayam asyak ti makangkangag. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Hello, babe. Hello, babe. Anyong oras ka at ma-dismiss? 30 minutes lang. Rumwara ko dito opisina. Apay ka din? Ay, umay kasukuran ah. Agpaiso? When? Sigurado ka, babe? Katwan. Awan man pamatim kanyak ako na akong gad. Ah? Saan mat nga itikas na, babe? Ti amo ka kat ag-overtime ka manin ita. Saan, babe? O sige, orayon kan tulangan ijerwar, Alex. When? Sige, tagrumbata ko. Apagusuntuin ton ma-dismiss ka. At taak tumutan dita. Sige, agan-anad ka iti panagmanehom, Alex. Bes, Anya da jay best? ada ka di pa panaminton madamdaman? Awan mat best? Apay? Ada iyawis mo? Kasla kayat ko ti rumwal, bes. Feeling ko nga min kat na-stress ak ikangal daw. Ay katwan day tala ang gayam. Basta ilibre na. Go! Ah? Katwan siyak nga ron tinagawis. Di siyak ti agilibre. Okay, best. Gina G ako. Basta sikat itaya. Agyaman na, Mika. No problem, best. Basta sika, go! Agalas 10 magkaya man itirabi. Ay, naimasak man ang tinagbuy-buy iti TV. Dakmat na napupuot ang ti oras. Ay, awanan. Napuyat akmanan. Sapay at dapay trabaho inton bigat. Tinasayaan. Maturog ako. Ang tawag ko. Ni Mat Alex. Ay, sobat na. Hello, babe. Nakawag ka, Mat. Arabi na. Hello, babe. Sorry ha. Sorry, iti Anya, babe. Diyan na replyan ti chat mo itay. Naiturog ko ngamin. Kinapod na. Kariring ko lang. Okay lang, babe. Amok mo tanabanog kay ti trabaho. Agyaman na, babe. Kumusta tinagbala mo trabaho? Okay lang, Mat, babe. Remor kami itay kinimikan. Amok namin abisi ka. Iso asaan kan nga in chat. Ay, huwag nga ron. Nairanamit nga ito ti order itay. Saan kami na mabali na may tantantipan na ka-deliver tagi dyan? So, pinalpas mo pa nga in-deliver. Pasensya ka na talaga, babe. Sana bali, umahawiak to. Okay lang, babe. Awan rin ba nga pagdanagam, tamaawatan ka. Agyaman na, babe. Naipaglangan taman nakaawat tinubiyak. Ah? Sigod, Mat. Saan aya? Ha? Huwag nagkiti ha. Sige, babe, baliwan tanto man ang tagsarita inton bigat. Makaturturog ak naminan. Sige, babe. Good night. Sweet dreams. I love you. I love you too, babe. Good night. Napanak laing mismo. Nung adaman ng milk tea, dito'y lamisaan ko. Sigurado animanen Alex tinangtad iti daytay. Agda nakapigkat nga sticky notes. Basakit pinakasurat. Hi, babe. Agan-anad ka akanayon. I love you. Love,
Alex. Talaga nga amunan no anya ti favorite ko. Picturak man, sakto isan kan ko na. Receive. Thank you so much, babe. I love you so much. Aday na isan ko. Agyaman Diyos ko. Agyaman kay nikanak iti nasingpay. Nagagat na anos kan man nakaawat anobyo. Kat sapay lang ko man, tasaan itong agbalbaliw ni Alex. Agorder kan bes, pangururayan takin ni Alex. Sa dino kanon ayati ayan na. Saan pa'y ang nag-reply best? Ang mga numada mga agman maneho. Basta imbagak adito iti ayan ta. Anya nga ti order akanan tayo. Jayman Clubhouse kanya, milk tea. Okay. Ni Alex ngay, anya ti order aparakan ko na, bes. Si kalatan ti makaamo, bes. Sige, mabiit lang nga rod, mapanak ag order ijay counter. Sige, bes. Orayan kan dito eh. Okay. Sa di numanan tinagapuam, Heidi. Ijay Plaza, papa. Sino tigaduam? Da Alex kan Mika, papa. Napan kami nag-food trip. Kanayon sa matan ti irurwaryo. Saan mat, papa? Sagpaminsan lang mat. No kastoy medyo stress kami iti trabaho, sa kami lang ang rumwar. Kasi ti kanayon kung ay bagaken ka iha. Okay lang mat kanyak. Uray kanayon kayong agkuyog iti nobyom. Basta muyo ko mati limitasyon. Langruna kirin ka tas sigat ti babae. Uwin ka di, papa. Danag yun aya. Kan maisa, saan kami mat-arum-rumor kin ni Alex no dudwa kami lang. Di kayag danag, takanayon may mat-akadwa ni Mika. Nasayat mat nga rot no kasta. Sampel na kumatasari ag sakit tinakam mo kanya. Gapo iti striktok nga amam, nga ore amok nga dakan iti husto at hawan. Okay lang, papa. Maawatan kayo, mat. Kan maisa, amok para matla ang kanyak ti kastangar aramidan nyo. Di kayag danag, tasaan ko nga ugali ti agi mula iti sakit tinakam, papa. Banag, apagyaman ako na anak ko. Agyaman ak, mat. Gapot na uray adda akon iti husto atawan. Di daklat ta sarsardengan apal palagipan, papa. Responsibilidad ko dahi takas amam. Kat pagyaman ako na nudanggam kantong palam dagiti bilin ko kan ka, iha. Hello, babe. Nakawid ka ka din? Wan, babe. Itay ba nagawid ako dagos. Kalpasan anay tulod ko ni Mika, di dagos na. Nasayaat mat nga rod no kasta, babe. Agyaman ak iti panang itulod mo iti best friend ko, ha? Awanan yaman na, babe. Ang umad nga namidag amin, basta parakin ka. Thank you so much, babe. You're always welcome, babe. Awan sir kuntun bigat. Masabak nga umay tita malayo. Itulod kan iti trabaho. Sigurado ka? Wen. Okay lang kan ka, ti masapa bumangon, nga uray awan trabaho? Wen ko naklangarutan. Basta si katiga puna, Heidi. Okay, agjat kan tungarod no paumay kan. Tamapanak aguray ikirwar. Wen, saan lang at chat awagan ka pa Okay. Sige babe. Masabat to lang umay mang sukong gingkain ton bigat. Okay, babe. Bye. Remor ka din ti anak ta, Rodrigo. Wen, ito'y pa may sinukong tinobyo na. Medyo nabayag tamatan iti dahi nga Alex. Wen nga rod. Agtalo atawan matan ti relasyon da. Anya ti panagkunam, Rodrigo. Ito yan niya, Margarita. Adda nga ta posibilidad na ani Alex ti agbalin ang manukang ta. Ti agbalin nga asawa ni Heidi iti kayat ko asawan. Dahil si Jack masungbatan. Mabalin siguro awen, mabalin matasaan. At dami na pangadang itanak ta. Sa bagay ba't kit di
Kasla na singpot matay nga Alex. Narespeto pa'y. Saan akas ka nagitidad dumaabastos ang makisarsarita. Nadlaw ko magkaruday sa. Agam kasi tinakunakon. At dami na desisyon kina Heidi. Gaputay sukat nga rod di masaknan. Nasirib mo't ka di anak ta. Amok nga munan aramidan na. Gusto ka bakit? Ang awan kastay palagipan talatamat. Narigatan. Amangan kit din umakalipat di anak ta. Rabiin, gumawan pa lang ni Heidi. Mala daw ka no nga agawin. Tanda ka no atendaran da birthday party. Anya? Ne, sa dino ka no ay? Mapanda ka no mat ag beach. Awaga man ni Heidi, takasaritak ta anak ta. Ay na, bayam ka nila tanje anak ta Rodrigo. Di mon singaan, ta sigurado ang madama nga again enjoy day chay. Kan may sa, amok nga muna ti oras na. Ang mga numadamdama kat sumangpat matlang day chay. Kasaritak labiit, kumustahan ganda magag no sa dino ta enda. Alan, awaga mo. Sige, mabit lang nga rod, talag ti cellphone ko, iti silenta. Sa dino ta ni Mika, babe. Imunan arimwar. Ang mga no agdigdigosan day iti baybay. Sige nga saan ka kadimot ng agdigos? Intun madamdama akto nga agdigos, babe. May ita shorts mo. May bagay lang una iti sleeveless abado. Siyempre man regalo ni Mika daytoy, idinapalabas akasangay ko. Basta ka di. Talagang amuna ti may bagay kan ka, babe. Wala, amuna dagiti likes kan dislikes ko. Apay kasta una iti panang matmat mo kanya, Alex. Ada ka di iba kang? I love you, Heidi. I love you too, Alex. Alex. Matita ka manin ako na. Di mo manin malapdan tibagin ako na. Sorry, baby. Sorry. Di mamati umawawag. Mabiit lang kasumbatan. Ang mga nuad na napatig na ibagana. Sige, babe. Oh, Heidi, naimbaglangan ta nagsabat ta. Oh, Noemi. Si kamot gayam dayta. Long time no siya. Kumusta ka? Okay lang, mat friend. Si Kangay, kumusta ka matan? Kumusta kayo ni Tinobyo? Okay lang, my friend. Panagriknak nga rod kat kompleto ti support system ko. Ngamin, agkaalaan ti boyfriend kan best friend ko. Suportado dakiti ang minakayat ko. Kita taang mga luga po iti kinabisim amang ragragpat iti mako na a perfect life mo kat adamatan madib-develop a relasyon. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawa, Noemi? Ay, jak kaya timang dadal iti relasyon. Ang panagkunak kat naskan lang amaamwam ti kinapudno. Ha? Anya kinapudno ti dakdakamatom, Noemi? Kastoy ngamin, Heidi. Nagsarita kami ni Mika ay dinapan alawas. Kaya't kunana, ajak pay lang ibagbagakin ka. Amangan ka no ngamin numasaktan ka. Sapay patay na patay ka kanu ni Alex. Anya? Nasabat ko ngamin ida iti may sa amol. Nasdawak, iso nga in corner ko ni Mika. Nagpudnumat, arumrumarda kanu ni Alex. Anya? Ni, kayat mo asawan? Rumrumorda adudwada lang hasta ka di? Wan! Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagang, Noemi? 100% Heidi. Saan mo kanu ngamin ama itot ti pagragsakan ti nobyom? Isuan ni Mika ti mangipapay iti dayta. Dagiti awanan bain. Simbangput ka din ni Heidi, Margarita. Wan, itay pa Iso na lang tanadlaw ko akasla na dagsan matibadak na nga imunag iti silad na. Nadagsan ti badak na ko nam. Wan. Agure ka man. Diyak mawaton tigat mo asawan.
Ilawlawag buman. Ay unay kan, nadagsan ti badag na ko na. Kas lagdabdabog, kas tiyay. May, amangan mo't na pari ko tanak ta. Jakla ang amo amangan kit dino nagapadamat kini Alex. Tinasayat, mapan mo kasarita tanak ta. Kumustaan, tapno maamuan ta, no apay ako nam anadagsan ti badag na nga imunag iti silad ta. Dagiti ang unan bayan. Nagtalaga kadakwanan. Ngam trinidor taklagayam. Ngam san. Jakrumbang asang itan dagita ang klase ti taktao. Patay na patay gayam. Siya pa'y kit ginti naramid daadang nga iti istoryada. No kinabailanak na insukat ni Alex iti dayjay amiga. Kabailakmat nga isukat daytang Alex. Apay, isulaang ay, anya kumangay ita no insukat nak iti mismo a best friend ko. Mas deserve da siguro titunggal maysa. Ngamin, agpada da amang lilipot. Tinasayahan, ichap ko ni Alex. Kalpasan na, iblak ko metten adagos. Kat, nag-enjoy ka matlaang ka di, Alex? Launay Good. Oh, kat kasano? Agidan ta ka din arumwar dito hotel? Wano kas itisigod nga umun-una ak arumwar? Umun-una ka na rumar, Mika. Awagak labiit ni Heidi. Okay. Sikat ti makaam mo, Alex. Isunsamat tan tinag-chat. Unyag pa iso. Mabitlaan, tabasag ti chat na. Ha? Oh, apay, Alex. Anya ti in-chat ni Heidi kan ka? Ha? Ay, ko. Atoy, basa ang ti chat na kanyak. Nan, kita akman? Addan sa bali nga ay ayatak. Lipatan na kon kat lipatan kamatan. Ha? Aywan gayam. Ammo kon ti maipapan kada kayo kinimika. Isu adikan makapaglibakpay, Alex. Oh, apay akas na tilangam, Alex. Kunakman no kunam adimon ay ayatan ni Heidi? Ha? Ay, ko. Agyaman kakiti ngamin nawayatan. Saan ka di? Saan tan amasapol ti aglamlamang? Uwan mo't kiti Ay, kaya't ko pa'y kumakasarita ni Heidi, Mika. Anya? Iti anya payla ang agapo aksaritam kat inbreak na kangarudan. Aklo na kabasol ko tayo amin. Amok asyak tinagbidot. Ngam oray no kasta. Kaya't kulat tamot tagkid daw iti pamakawan kini Heidi. Kasarita kiti nasayaat. Tapno maaddan kami iti closure. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan a Kate. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti Nagan a Kate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan kan ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba kan kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a pulis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan matlaang ti amamuna tapno makastrak kumaadagos iti serbisyo. Gapo iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong kenkwana. Rugyak nga roden ti agsalaysay.
Kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, ada ka di parikot? Ibagam ang mga nood na maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga nood dati ang mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may baga no mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa'y ngamin kan pagkaan kumatan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaam mo iti gastusan. Anya? Sa tino nga iti pangalaan, Kate? Basta, siya kung ti makaam mo, Jordan. Oh, dagito yan dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaangan tadda ka amang tultulong kanya. Noawan ka lang siguro, jakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaala. Tapno matulungan ka. No bilang ta makastrakak to iti serbisyo. Sikati umuna asubliak, Kate. Oh, agpay so? Wen, ikarigtay takan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastrakak kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyong kanya. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrakan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na amabalin at tumulong kan ka. Agyaman akmanan, Kate. Awan anyaman na ko nakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka man. Rumwarak pa pa, kuyugak ni Jordan. Ijay? Mapan kami gumatang kadagiti usaran na nga at training. Ay sunsabot ng ti papanan ti sweldo mi iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang, pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan agam. Uston, Papa, pangaasi yung. Aywan gayam, di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatak kada kayo Pangaasi yung, takasarita yu ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Padasa ka kuntaken no at dapat ijay ti am-amok iha. Please, Papa. Kate iha, narigat ti agkarkari. Basta kitag no anya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate iha. Oh, Papa, simangpot kayo matgayaman. Wen, mayat matiis ma'am dita. Apay, asino ti katetex mo? Ay, ko Papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kadno ti amok, kad bawal mati cellphone ijay training center. Wan, Papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ijay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitex. Ang mga namakatumpungi distrikto nga opisyal, kat matiliwan na. Narigatan. Wan, Papa, naannadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti anya, Belinda. Mangnamnaman sabat unay ti anak taki ni Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito.
Iso nga rod akong kontrag, no kwa. Ang natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti dahi Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut ngak lakay. Baring abakit, basta di taliwayan na palagipan di anak ta. Etikas ta. Saan unay amang namnamakin ni Jordan, narigatan. Ay, anyamot kan. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay nga awan matan mauray ko at text manipod ka ni Jordan. Itita mo, ikarkarigatan namat nga iliblibas ti ang text kan umawag kanya. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag-text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino natiliwan da ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si Gayam, Kate balasang ko. Dumanon ka at tugaw ka. Agyaman na Auntie. At ginatang ko apit sa para kada kayo. Ato'y Auntie. Ay, agyaman na balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate, isumulaangan ati Mirinda antayaw. Adamo danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit day ta. Sige man, Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danom dagita. Isu talaga anaraman. Ayun, Gayam. Imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samat akal man di imawagan na balasang ko. Imawag Gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano in-text nak man laang kuma. Ay. Inawagan na kamutlaang ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang nagsarita. Wan nga road, 2 oras laang kano nga minti interda apawayway kada kwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, Auntie? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza 20 kano, inton umay abulan, balasang ko. Sige, taumayak tumat, Auntie. Wen ako kuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumat ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Awatek lang tan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasapa akpay amapan iti opisina inton bikat. Sigurado anapundwanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman nanan.
Oh. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Hi, Jordan. Happy graduation. Kate? Wen, iso ti kaduak anak ko. Saan ngamin anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman na, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Iso ti nagluto iti binalon may anak ko. Iso ti nangisaga na amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko ken kati amin. Ket kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitaken ka. Ay sus, di mon panunutan day ta ko nakmanan. Tinapatag ita ket nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi, Jordan. Happy graduation. Sabong parakan ka. Wow! Agyaman na, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamat ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Nobiak. Anya? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti bagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andiyan ati mapaspasamak kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman ang mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumot iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan ti naiaw-awan. Daytuyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Wah, hindi pa ilaang abinagaag. Ngamdimat ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian nag-training. Katitata nakagraduaren. Na ityapuera matan ti anak ta. Wan nga rod awanan pa inbat day ti alalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan nagtabakad. Ngamin, nang namnama iti awan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkawat iti na ikay alalaki. Ay, Fernando. Kasi ba't ti anak ta? Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apama na makagraduar na siya lalaki. Nga manyan, tadamat kaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni ladawan da adwa iti daychay a Roxanne. Naka-uniform da adwa. No kasta. Pulis mat lang ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. No kasta. Natulang gayaman ti kalaysada.
Umininom ka manan, Kate? Basta lang man, Papa. Pampaturog lang. Jak ngamin makaturog no jak uminom iti arak. Oh, lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingabitayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa. Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masanlangan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, ado na. Ngam nila ang Jordan tinakariknak iti kastoy, Papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Juan, ang magkasaran iti mabiit. Iso nga awanin namnama nga ayatin na kapay. Ngabin, adan sa bali ti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Oh, lahusto na itan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakes kan ka. Sana nasaya kita ti babae nga umin-inom iti arak. Bay andak ko malaang, Papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Buwan nga matataal mati salunat mo iti kastangar aramidam iha. Papa. Malala. Husto na itan. Inkakat maturugan tak na makainanakan. Masapa ka pa'y manan na sumrek iti tarabahom intun bigat. Pasensya kan ay inaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. Awan ti rumbo nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. Adda matbasol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawatak mat ni Jordan. Kan may sa pudnong matasaan kami nga agayan ayan. Basol ko. Tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at ngay nararamid na kanya. ti amok akit si katidakda kamatan na nga ikalay sana. Apaman amal pas ti graduation na. Angam sabali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Ay, pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam-am mo. Kan inayat ko iti unos ti panabyak ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Sa dino nga iti papanam, balasang ko. Mapana kun iti Amerika iti mabiit, auntie. Urayak lang ang ti schedule ti flight ko. Idayak nga minan nagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko, nga aging gaita. Jak tumalipatan ti kinasaya at yung kanya. Kat kanayo naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos ti kanayo namang tarabay king ka. Iti sa di numan apapanam balasang ko.